Nethedeka nathi umsakazo wakho lohamba embili usenkabeni yelive. Brema Stop ulalele iBrema FM. Feel the vibe. Yeah, that's it. Yes, ngifoseni sama ningisema Africa ngilanda sifuza se country. Ngilanda sifuza se continent to Nikki zee. Gomina kale nshanshango ramchepa mkono mnyage nilo 2022. Ashonjala featuring la DOKTA SA bathi Thula moya wami. Exactly 9 minutes. 9 minutes kwa nzimbi Africa. 9 minutes to 9. Ngora mchaba kwamona khona kai Swatini lapha ndasiya kumathapha yakandlunganye lapha yo performer khona lapha kai Swatini butameni performance live kabi ya umakhathi number 2 Sema siyaphinza bayengala mcheke khona la kulonyaka lo phinza bayikhona kai Swatini South Generations of Africa ya khona ndasinje ni philile and writer Sema siyotfela sema vocals zakhiwa lapha yasebusinje some people ma-talent akayikho recognized but lama vocals yeva kuthi uphakama ngalenye indlela uthi inhliziyo yami thula moya wami so right ngoba mshangayi lapha 7 minutes kwale insimbi yamfika lapha ngara msesikhona khamsathu nifika iPrema FM hlelisana Mr. Ratata until 12 o'clock yakhosha into kusatha ngala mshelathi bathi aphile maswatha kithi nebala msimo zabaselithule nebe ngosiledle nebamkhomla ngavuthana sethiko Mpumalanga ngizimo kusenfa senshonalanga niphilile kuthi maringa banjo sanbarani ni right nje sakhona msebenzini uyinqenge lapha uzama nje ukuthi ithiwe uyinqenge uthi inhliziyo yami iphi inxakozelo uthi inqenge nje sosebenza noma bekhona lokukhubanga noma bulimatiwe emjolweni bathi nje uthi hey Sathumela pha 19 May 2022 sekwashula ngenyanga enkwenkwethi la sesiyakwashula sesendlulela lapha ehafini ke nomamkamini wayo lapha sekushona ukuthi siyakhotshela ngalo mthetho namasinyane sabe sethona yathunjula ngalo mthetho makhatha sevela sonzele nje sengabaqoka seva mavuka ngaphandle ukuthi bathi inyawo zakho masikhombe indlela inhlithiyo yakhe inxakozelo Nikki zee ngizama tsha golfozela lapha eNingizimu Afrika mfowethu nomza sema ngekuhamba right lapha ku BLAQ radio station Msakato ngona mchaka iswatini ABI Swani Prema FM ya Voice of the Church kama zile tulopeni Ningizimu Afrika inande FM kwa FM kozi FM BLAQ TV ya sasa ngemsakato njele khona lapha ndazibo passport rich ya sabathanda riba futhi philile futhi ngaloko njalo ya impilo iyaqiqima ngale mushana manje ngilapha ke sithi 4 minutes to 9 so long we Mr. Ratata Nikki zee ngizobhekezela ingoma ne vibe ingoma nemfutho Yena bayonakala khambeni kwabazali
kuyavama ukuthi kube netinkinga ama-section ebazali, kuyavama ukuthi usale usetinkingeni ungathi kuthutha ukhokhwa ngumani ngoba phela bashonile. Kepha wena uthi Nikki zee, bekezela ungalahli ithemba ngoba yakushaya impilo. Balinyathwa ukuthi khande ngithi umuntu udependent lapha udepende kakhulu kubatali kanti mase bangekho kuyawusala kuba nenkinga usala usobonakala ukuthi ayikhona manje wasuba nje yini indzaba kwashona abatali sebakuvela buhlungu yini indzaba Mr. Dr. Changlodesa batharathin phile futhi Swatini indzaba Africa Mozambique lesotho nami phela ufunya ngomsathu wethu iPrima FM nangaphesha bathelwa nje ngithi good morning yavusela ratata usisanibana nekuseni sivuka ngevibe Nikki zee indzaba Africa lapha ngomntwana khona ngalamuhle namhlanje sawubona Stufusa. Ngabagotha ukuthi mbabonye ngalo mhlela phayithetha ngabataka khona kune album la takeoka ashinja lathi bathetha abantu na music video ngiyasola ukuthi usendleleni bese kubuya nguye khululeka featuring Dr. Isaiah Nikki zee ngalo mhlela ntingo mataka yathola konke ama digital platforms ngama nje download si supporteni ngalo usenda ngabo shahidi Bluetooth WhatsApp neze download khombisa ukuthi baqulu bethu siyabasupporta ngale muhle ngekele kuba uyisa mani niphethe kushare uyikala kwakona lokho